Jedno je sigurno. Digitalna generacija ne voli odlaziti u banku. Dosadašnji bankarski proizvodi i usluge, poput otvaranja računa ili podizanja kredita, nudili su tradicionalna rješenja, ona koja zahtijevaju dolazak u fizičku poslovnicu. Kao odgovor na taj izazov, Addiko je kreirao virtualnu poslovnicu. Prvu u potpunosti digitalnu poslovnicu u Hrvatskoj i regiji. Dobrodošli u Addiko virtualnu poslovnicu. Potpuno digitalni end-to-end kreditni proces i otvaranje računa za klijente svih banaka u samo 30 minuta iz udobnosti doma i što je najvažnije, bez potrebe odlaska u fizičku poslovnicu. Samo u prvih 6 mjeseci nakon pokretanja, virtualna poslovnica ostvarila je 150.000 online sessiona, što impresivno premašuje dnevni promet, čak 7 fizičkih poslovnica zajedno. Sve to rezultiralo je u percepciji Addiko banke kao brenda koji korisnicima nudi moderna digitalna financijska rješenja. Dobrodošli u budućnost bankarstva. Addiko Bank, gdje je 2+2 = 4.